Madam Speaker, I move that the House suspend Amriki Tuzo Kome Judin Sobe Somi Kushib Marco Rubio Chogi Chilunidon Jugulu Nang Yugu Miri To Gana Shugi Tanu Cheshiba Goktabki Yugur Miri Ki Domi Toptanki Timjar Yugur Human Rights Policy Act Shebe Tujar Dona Yobater Taja Tuzo Kongo Nige Nang Che Mamugi Gabgur Tone Timjar Te Dembeb Na Yu A mass incarceration of more than 1 million. Tante Xinjiang de Uyghur Mangzo Saya Chikla Zunju Chime Yimba Soki Tanyewa Honzur Zhonggang Gi Mina Kanjo Na de Jigur Suga Chebtang Nido Tangwa Kala Mateba Menju Gi Tingin Mebe Gange Te Xinbe Tangbo Ni Dile Mangwa Yu Timjar Te Nang Tade Xinjiang Nang Tu Uyghur Mangzo Zube Kaji Miri Xianjie Misaya Chikla Ngezo Gyurgyu Rawe Nang Tu Zunju Chemi Yimba Chortang Uyghur Mangzo Ki Dwami Toptang Kaji Zime Dore Tongke Tang Tengen Pyorang Gyo Jong Tang Tada Xinjiang Ki Gyana Marsho Chokbe Chungje Chen Chengu Zo Yuwe Gyana Pyori Nam Amrike Na Yongmi Chokbe Tamda Che Chogi Yobatang Xinjiang Nangi Che Shenbe Dwami Toptang Ki Netang Chi Tola Shimju Ki Nyento Rimba Dungyoba Sogi Dubdun Kyodu You know, there are many people, we all know them, I've had them at my hearings. American nang Uyghur Miri Mangbu Nyeship Sondu Kap, Konzu Nami Punche Xinjiang nang Yobasur, Kena Shungi Nezu Gyurgu Rawe nang, Sunju Chene Sunser Sugu Yobe Nezu Te, Manzu Shigi Yo. Ari na Yobe Uyghur Mangzo To, Kena Shungi Tasun Cheshin Batang, Xinjiang Nangi Mangzo To Ya Timge Gi Tasun Chebatsor, FBI Shebe Amrike Shungi Shibju Lekhane, Tasun Yoche Sudun Da Nyosong Che Gi Tola Shimju Nyento Dungyoba I've introduced the Uyghur Forced Labor Prevention Act, Uyghur Sendi Ngezu, Seju Ti nang, Xinjiang ne American nang, Nangden Chebe Jiangwen nang, Uyghur Miri Tsor, Sengui Wo, Sudun Che Meba, Ngeten Gugu Yoba Kuyu. Teshin Xinjiang Nang Tu Congle Nyershibe Amrike Congle Kangka Gi Jiangyu Sudun Che Mangso Gi Dwami Toptang Zime Dore Tongki Meba Ngeden Chegyoba Sogi Dubdun Kyodu Diga Asia Rawa Lungti Kangla Amrike Gesa Washington DC Na Denshi Chebe Uyghur Dwami Toptang Leshi Chokbe Geri Jeduba Zubaira Shamsedin Lagi The passing of the Uyghur Human Rights Policy Act is really great news for Uyghur people as Tare Timjar Te Dembeb Chungwe Nezu Di Gena Marsho Shungi Changnyo Wo Nyongshibe Ngansu Uyghur Miri Zamase Pyo Dan Shenya Miri Changmar Tamsangi Nezu Shigin La Timjar Te Gu Gena Shungi Uyghur Kaji Miri Chor Zewangi Tone Zunju Timge Cheshibe Chaju Tenzor Chamjo Gyobe Dalen Shukchimbushi Tangi Yo humanity that they have committed against the Uyghur people. Jinangabe Tse Nyushi Sabdu Yin, Timjar Tembeb Tante, Chezo Home Tsokzo Cham Nancy Pelosi Chogi, Tare Chezo Nandu, Chapsi Tsokba Yewa Mebe, Chezo Tumi Gyabgyor Nangwe To, Timjar Te Tembeb Nangwe Gu, Gena Shungi Uyghur Mangso To, Mijele Debe Changyun Cheshimbar, Ari Chezo Gi Ngogyo Yuba Sedun Nangyo Sungdu. Last Friday, as Speaker, I had the honor of appointing Nori Chokwe. Teyan Jinangabe Tse Nyushi Sabdu Yin, Chamku Nancy Pelosi Chogi, Yugu Miri Yimbe Kushab, Nuri Turkilla, Amrike Geji Chede Rawal Henzo Gi Genzi Tesu Kushanayo. On international freedom.